Rero mwongeye kwirirwa, nizera ko muri hose mumeze neza, njye mugiye kubona muri aya makuru ni Kiki nk'ibisanzwe. Gusa mbere yuko ntangaza aya makuru, nshishikariza umuntu ukijyana bwa mbere kuba wakora subscribe, like, share na comment kugira ngo tubashe kubana. Gushishikariza gukanda kuri ako kazogira kari iburyo kugira ngo tubashe kubana 5/5. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa muri showbiz hano mu Rwanda, aho abahanzi b'abanyarwanda barimo abahanzi bane barimo Bruce Melody, Israel Mbonyi, Kevin Kade na Element bashyizwe ku rutonde rw'abahatana ibihembo ngarukamwaka bizwi ku izina rya Magic Awards bitangirwa hariya mu gihugu cya Tanzania, hagamijwe gushima umuhate wa buri muhanzi ku giti cye. Muri aba bahanzi rero tugenda tuvuga ku muhanzi umwe kuri umwe. Dutangire ku muhanzi bita Kevin Kade. Kevin Kade ari guhatanira ku mwanya uzwi ku izina rya Best East African Male R&B and Pop Star Artist. Undi muhanzi bamwita Element nawe bari guhanganira ku mwanya umwe, nawe ari guhatanira umwanya wa Best East African Male R&B and Pop Star. Undi ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi nawe ari guhatanira ku mwanya wa Best East African Gospel or Inspiration, nawe ava hano mu Rwanda. Undi ni Kizigenza uzwi nka Bruce Melody, aho ari guhatanira The East African Giant. Abo bahanzi bose ni abahanzi bo mu Rwanda. Mubona ko umuhanzi w'Abanyarwanda uri kugenda utera imbere, aho tugenda twitabira ama awards mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi nka Tanzania. Ni ikintu gikomeye cyane. Nanone icyo gitaramo kikazaba ku itariki 15, ubwo ni mu kwa 12, 2024, aho hazaba ari saa 11, bikazabira live ari ku cyumweru nk'uko bagiye bitangaza. N'ayo makuru twese tubafitiye kuri uyu munsi muri showbiz. Nizere ko mumeze neza. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze barinde.